buah kopi raya. Ibu-ibu yang di belakang layar. Nah, ini Seni Sunda sawer abdi, seni Sunda bikin suluk gambaran siloka diri, hirup ulah kajanjanan, mawa diri si taliti sadincak make pikiran ya pepeling rapi nu salmur kecil jadi salawi gadara jadi salogam pageup pakuat pageuir ulah ingkah palilapan anjrukna ada di hiji ahiji ngajadi dulur sadaya maklumna Gusti nada agung cukup lumur nada cemar pangaksami pilih aya kalebatan direk yaur atosna beres di istrenan ur-ur diawur-awuran rosa ur-awur diawur-awur cena tarik. diawur-awuran rosa ur-awur kemana buah kopi sahabat, kita ontrog orang dapur sahabat, lagi pada ngapain nih sahabat nih? Kayaknya biasanya kalau orang dapur mah lagi sibuk ke masak-masak buat nyiapin. Tuh si Anya juga lagi makan tuh. Makan nak? Makan lah. Wah mantap pak. Semangat tak? Bade. Mangga atas. Ini mangga ada dikunyah telan nih mah. Oh. Nah ini sahabat nih, biasa kalau orang kampung mah selalu gotong royongnya masih kental sahabat nih. Para ibu-ibu yang di belakang layar. Nah ini nih. Sareng asa? Amaman. Oh amaman tuh. Ya sareng bapak sahabat. Bapak Dili. Oh bapak Dili, mudah-mudahan sehat banyak, panjang yesus bapak. Oh ada sahabat nih. Pak masih ada yang muda sahabat nih. Kayak lu nama ya mah. Kumaha damang ibu? Sareng ibu saha? Oh ibu Ika. Arya sareng ibu saha? Oh gawe gitu. Wios bu gawe ge meh awet ngora punya. Sareng ibu saha?
rahasia. Oh rahasia, oh udah mau dipelet atau buka bioge. Ibu sareng ibu saha? Sareng Ibu Yaya. Aduh mudah-mudahan sing pada sehat ibu sadayananya. Amin, Sana amin. lancar ya acarana sampai selesai. Mangga ibu hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum.